Hello guys, na ako sa Panglao Airport karon. Solo trip. Next solo trip padayon gihapon sa pagka-independent. So nagka-improve na jud ang Panglao Airport karon. Na-amaze ko kay naan na sila daghang baligja oh. Tanawa naay mart adto and then naay mga souvenir are. So bibo na jamo ang Panglao Airport jud. Nakasipart ang terminal fee. So aside sa travel tax nga 1,620 bayad po pag terminal fee. Okay, nakalagpas na ako ng immigration. Mang lipsticks ako kay Luspad. So first time na ni nga nag-try kog international airport from Panglao Airport, and the experience nindot sa mo jud ang experience no. So padadyon gihapon na nga to ang padadyon gihapon na tong pagka-independent traveler dihang dapita. Pag imagine daghan sa mo jung Korean ganiha, as in ako ra joy Filipino, aside lang sa mga staff, mga nasa mga tawag aning mga counter, pero ako ra joy Filipino nga passenger unsa, as in murag wa pa ko moabot og kanang Korea profile no anak ko sa Korea. I think 30 minutes ra in total tanan no. So nalipay ko ba nga napunta po na po'y Bohol to Japan, kay to think manggod ang sa makita jud no ari no sa mga kanatawag ani sa ang nahibawan Japan ang nagtabang og tukod ani nga airport. So dapat unta po'y pa Japan. Immigration medyo na kulbaan lang ko kay so far no sa ang travel kapila ko kaupat ko sa Japan, nag Hong Kong ko, pero never ko gipangitaan og kanang proof nga transaction sa bangko matog tadayon. Anit nida kanang gamay raman achievement. May I have your muna beli nabilin ano hagawang luggage kay na naman na gibutan. Pick up na ko sa 5. Mudog na ko sa uang accommodation. Ay, kwarta sa di ay buang-buang asa may bangko nila ani. ₱200,000 ang withdraw. Awesome i-search pila ni 200,000 won sa peso. Nabusog na ko. Nako sa Korea pero Japanese gihapon ang gipalit. Japanese tea. Ang ilang mga tubig manggod kay
Oy nakabutang og water ba o zani kinuriyan tanan so kani kay kay mo jud ko og tea ni siya mainom so basi dig suka to napalit ko so kanina lang gipalit. Kapoy na una og sani ba to tubig ba to or bus ticket. Pero siya ang bus ticket. Ana, pero nga nung kalisod-lisod man sila na nga pwede mo sila mo diretso sa Badzi. No? Basta lang kay bawo mo sa inyong bus number. So, bakta sa ta. Every 15 minutes man punod ang bus. So, yeah. Woo! Laban! Hey! 6002. Karon pa siya kaning luwa kang bugasa nga laad ta laban bagoy laad kasoのホームページ www.airportlimit.co.kr をご参照ください。提前准备。 Usa ni sa challenging part jud kay bulok-bulok jud kuog ka ng mapa nga maglakaw. Okay ba kung mao na ba to ang ari kay dili mo under ang mapa ari. Sabi kayon pa sukod zamo. Usa po ni sa kuan kayon zamo ko. Nya nangita pa ko sa accommodation. Wala ko do, mazero jud pud ako yung activities gibuhat ron kay. Saan naman ta? Sa cottage na yun. Kanya, wala sila yung elevators. Dito na ako na ay, kasi nga nila. Oh, shit. Thank you. Bye! Magsurig-surig sa ako. Mga kuan ka. Labi ang niraranas. Yes, murag shark. Okay na yung octopus ko. 유튜브? Yes, YouTube. 야, 야, You like 야, YouTube? 야. 야 유튜브 어머니 얼마? 유명한데요? 나도 짝사랑해. 그래? 안 하냐? Ay, thank you. Kiss. Yes. Yeah, here. 감사합니다. Nice. Tadaima. So many siya ang room. Very small lang gid siya. But good for one.
Lamdag jud og cellphone no. Labi. Labi. Tani ganing pagkaon na. Ihaw ra ko. Little bit of sauce. It might have the wasabi spice in it. So guys, kimbap, ordinary traditional kimbap is really common street food in Korea. You can find it everywhere. And since you can find it everywhere, the style of tteokbokki really varies from places to places. Some places they use small and thin rice cake in this too. And sometimes you can get. Now we are at a banchan place, a side dish place. Koreans, we have rice as our meal 3 times a day. And rice is It's okay, guys? You're welcome. Look at it. Oh, sorry. Crunchy. Always put the whole thing in her mouth and just start chewing it. No explosion. No. It's just crunchy. You know now she's lying to us. Yeah. Yeah, it's actually a worm. Pretty good though. She run business. So her daughter there, and then her son-in-law there, they all together run this business. And then this place is called Soon-hee Side Dish. Soon-hee Side Dish. And Soon-hee is her daughter's name too. Isn't it cute? And then her coworker is making a nice noodle herself right now too. So we'll look around the vendor, we'll around the vendor, take some pictures. Okay? Maybe. And then we're gonna try the nice cut noodle by the lady. All the iconic menus, huh? And then guys, if you guys try the dumplings, you guys will realize 2 dumplings are not enough. The dumplings are too good. So we're gonna have more dumplings after that. We're gonna for everybody, so please take 1 dish each, okay? What does beer and soju? Pepper as garnish. So we're gonna pick these 2 up. Oh, okay, cool. So before you open it, you always have to flip it. See? Put it. We eat beef tartare with dog. Not for right now, so don't try the yellow sauce yet, okay? I don't remember what it's made of. So, wait. Let's go here. Hey. A little bit of beer in this beer glass. Nice. Ooh. 1 shot, 1 shot, 1 shot, 1 shot. Okay. Ah! Guys, can you press it down, please? Rag shapoy. Guys, come on over this way. Follow me this way. This is my second day here in South Korea. So, ang itinerary karon is magsuot og hanbok.
jud ko. Nanggahi ang kami. Nasa mga 6 degrees ron. Mix with water and liquor tastes better. Okay. Oh, yes. Ilawan na to na ang pancake. Mag-hike man ko today. So, dapat ka nang mataan ang bag. Kung problema aning laglaag, kaniyang problema kaniyang abaga. Dali dyan mo taga ni. Mo reklamo ang abaga. Ang abaga is very weak. Dati buwan ron wag ko dili kayo hangin, okay? That school is not the best one. Lock festival and lock we call Because Seoul is the the main. one, the south, south. So that's kind of my last line because No. yeah. They I think they use the zombie for the war. yeah Yeah, right? because Let's eat buffet. Finally, makakaon na jud ko. Ligay sa lang po kimchi kay Gial Moramos ng jud ko kimchi. Pero kimchi man gyapon siya. Buan lang kanang wa mo tayo ni og chili. Kaon sa kuko, murag kalipunan na ko. Mabadyo ko ikaon. Bahoan naman kong baba. Yan ako sa Sapporo, guys. Shintawas des? Okay ka na? Hi, Onaji. Kawaii. Kawaii.